Kajing puli na kikitab o Jeremiah ng itulupang. Utray na pantip hanga, ti nga ngalakip. Ti melapan iya nga yakikam da kachongki. Henry nga lalong kumikun lang brod baluloy, ibala siya yalam siya gajakasyo do. Ngam siyam tip baday persya ya nga, ba kilayasla yakikam sniw. Kiyaong yangin yakhet pendu yaw ding habaw dang sayso yangin yatkat no yau na kari jong kibaim ba ya kakerteng jong enam kan mau shu Henry ku try kipat may wabishar hok ubatenju ya kadonut bat kajing berkat ay ngan yoi ya kakput jong may halo jong ki na ba hami ngalaban syet ya kakam jongam kaktiin jong utray kajing puli naga gospel kat kum uyo anis hakatagapor haba kiliyo asngaw ya kiktiin ujong ujisu ladan kato kanli kibalaong une uday sisya unay tholupa kiway pat kilaong une uday ukris Henry don kibalaong hatu ukris unwan na Galilea hatu kajing tho kamshem ong ba ukris unhiar pateng nau David barun wan na Bethlehem kan nongrit hakbalasyong u David kumta kaladon kajing khajia hapadeng upai ba syapang jong u don kibalakwa ban kem yu Henry omshem don bakta kti yu kisakri tempel kilalai pai shikilang do rang ba bar ki parisi kibalakali yaki balai pim syamwan yalam yu kita kisakri tempel kila jubah ompat judon ubakren kum uni ubreu ki parisi kila pai kten yaki hatu pilasya syukor mapiru hatu lajudan uway na kirangba ne na ki parisi ubala ngej hau Henry une upai bhor ubam tip ya kaan ulong balatim Nicodemus utaw balangej utaw balalay yakendo ya Jesu menshua baru balalong uway naki ulaong haki hatu kaan jongi kapenrem ya ubreu klem dayo snow shua na u badatokit ayu ule kila phaitin hatu phiru phidei na Galilea da yibnya bat pensyam ba omdon unay tholupa uban mi na Galilea kumta kaliya no shalaying laying ka gospel jong try